Yago yang aolep. Mokotanda kilem kamulit kemero jilang kan Majuro lo kayo kachuyo. Imelap tada kan island kiri kainar Republican Marshall Islands. Kilem kau di tada His Excellency President David Kabua, him First Lady Chiner. Kilem kau di lero yo lap Chiner lo Majuro in lero esa chadagaya. Him parano kilem kau di lero yo matan aolep ilo island Majuro in. Kile aolep ro yon Majuro in. Kile Roman cabinet on kararo Chiner. Kile Jeraaman council an iroy malib iroyum de iroyum onero iloy man ka imo iroy imalib iroyum de iroy war ibalagan ailin kain imalab iroy kachuju kile tibigara malib ruwan ni yamayo chief justice ro malib ruwan judiciary public service commission attorney general auditor general regagi keren regagi rochiner ilo kabungko kachuju to roy lo private sector ilo barul wan NGO aolep juga tak rumah dero ni jena ilang kainat aolep armijin Majuro yung majal cenderungan ruto ya kau aolep ega in Yolanda Laninbit Lodge-Ned Maid in Majuro pawan nambal lalim nganci aku lalim rebelok ilo nitu jalar ude ilo Republikina ngan kaji berogian ini palko cirik gicin wananga cirik background gicin jugulung cerbal agak lebih dari kenono kan cucuyan cibaram kata berwal poin berkwal edge Iti barak tiaging lalim ilo nito jalainar juon senator ngan ailing Majuro etan Chino in Francis Laninbit etan Jemain Kether Lodge Juon lagadun chuk akruk ngai cibun libin langrin Laninbit in Laninbit kayon Joyo wal ekiririk areba isirik ilo relis Joyo ngan cima Laninbit ayo rokoro kan Chinen im rumayor kan Jemen aolep Joyo gain jen Majuro iki jen calalagajan elang Juona Bachelor of Social Science in University of Waikato, Hamilton, New Zealand, in Public Administration and Public Policy, Juona Bachelor of Law in University of South Pacific, Port Vila, Vanuatu. Igichen Charbal, Rungul Chima Yuna Charbal Nankian, Mogadada and News Reporter, V7AB, Tawaligi at Charbal and Eñiin, President Juan Republicanar, and Juon Public Relations Ovija, Presidential Assistant, Imeliktada and Juon Clerk of Cabinet. Kainin ipagcharabalan Assistant Attorney General at Lawyer Ruan Kien ilo Ovidian Attorney General imior chongure yuna pagcharbalin. Elang nga itibarbaram katabarangan Majuro imajal yo imantada fight corruption at tarinay corruption. Elang melalin corruption imilang wawan corruption ikaman angan melalawaro corruption kajarbal Ovidian Kien ngan ano naga money minugumuyan Kien yung process wan Kien ngan Jeraaman ko magay imro nugum imro matam corruption it perilo elang level 1 kien ten chicken February tada ngan ubi 1 kien imporano ilo private sector lo corruption is cancer ngan irregular chuan law imenot cancer ngai chalawang win kanuri ak pugod uno ko ngani eni nangan mijim choren republikinar plan go ralang ngan langay lang lak chalal gayan ejmur infrastructure private sector tourism Jarbalin kajapero kum Jeraaman army rinar kagaman malag service ko imelang kocak ole berani wan imenot nan pacek yon piwa yang ngai cicep tarina corruption mai ever imwai merur ilo bijuan kien ikdan jarbal rude jangan businessman imwai win go ejelok eje wit timoy kajarbal mani wan army Jadi wit pemerayan rejarbalin kien imrutor kajarbal mani gain imo bijuan kien ilo wawin ano nak akor ro rejiru kien rejai wujin puk kaje rekar when nobody is above the law echalong nuto jalok kien wan majal eje wi work kaje ngan local government go echalok ay receipt ime chalok expenditure report wawin ay kajarbalin mani go dilak beran abri dagi Juonan majal kagian raini naidan illicit enrichment kagini na jangan dia kalau kerja paling berteruan kien ilo local national government imrek kokre obijuan kien yoge jangan cerbal kagini kan yang majano enforcement yang majano cerbalin ain evidence illicit arrangement law na jaya ujang kapalokan cerbal nganya tali jaya Jeraaman ko rejeri mugit an rude yang rejar peruan kien rek pugi wawin air pugi wawin rat Eje with up-to-date report ngan Auditor General may work kaje rekar ngan ro elang finding na administration wire tumor ilo local national government gain elang kagien ak mo jano enforcement
email about the menin ejelok corruption man wan chongok minimum wajanan maya rainin eje wujar chilu tala lemungo tien chuanawa agan report ko rikalikar ko repero de chuan tala ngajap chuan tala lemungo ito kay chapen force ilang yan pizin ko rayan rilungo ilang yan pizin gain rekar la wad kan cash echap check teje wi kaman by only business ran kalay rijar for wire kan check pen period lok atale minimum wage program nine teje lo corruption ilo maya la mijan kay nang John say ni kalikar nga corruption is kaya ng lok ignahan yung elop kata ak social economic cabinet ignahan rumaye ak Jeraaman imro Jeraaman rumaye lako imro Jeraaman lako ilang process ak wawinan kien ko charwal Jeraaman ro ilang connection ipen ro ak Jeraaman kien wawin gain tije witarin nagi payin lako Elangam lang wawin ko corruption ay pagchigan ilo bijuan kien akin ay walang lak ngan kataban ng baro ngan kajabaruyan. Edi wit kanakang lak kagyan in citizenship and passport program ko at. Megar tayo tunat passport law yung merkaman ilo 2020 agad ilo ko charbalin dialog citizenship ngan roy medyo etip kaman ilo talijag imilo mall. Armiro room rakar kaman bribery lun di jalay edi ko yalikar iuwinan karatalay citizenship. Kagin in citizenship na mayo your tune yun dyan na public benefit ay katalag go bijan pura yun yung cabinet ran lelang lalim citizenship nga rilikon ro olive year email aber agar ran lelang citizenship routine nga rilikon ro olive year ro email aber contribution ak elabyo kunair nga nederlangan RMI kachida go na public benefit nga recommend public benefit ga personal benefit ang rudo yak rudo rinan Parano din ang repo din riabon minimin puj rilagan ro rekaman ngan puk passport ngan majaw minagayin tiya yugin pa lukun kaman itarpon niya taleko na ay may wawin na kaman ilang juon tayo yung medyo turo repo ngan puk citizenship in majaw aga rich fail aga tiyangaron aga jadalo citizenship yo ano ko rin yung mga lugar work yun lugaw chirilugan majaw at karya lang ito yung urali ito undocumented citizen ngan majaw iluan ito la piwa ko raw Repo do pera no piba ko ngan kwalo kay chalok ruir ilo lalo wire magi impero ya jinur aga mo ya room citizen how e wan winan te ken ubi ngan ubi ilo ani chalok piba ko require human citizenship agame chito kin charba rawr giman namba chulu e ye wujang manglok in aga ye wujang manim lablok Jeraaman ko ti ajigi ngan ole barmit ilo chimuyim chichap mani rin relevan maja reja talyawa ilang yen tech ay ko warda mani kena mereka apa ya mani ko iluan maja mani rin reja ko igar errolul wo diluan ikan minar akan ubrak ay ng kinar kan business ang rilungin tech belum mani rin ari lo ikan minar ecep nga chuni ikan mi sakit tanak chuni wawin maja eja ko jatale MITV ya ko pirolo lo karta mani ko ye nganane dal ngan rumaja ro kay lukun serious more kabeli lo kayo da kaya nag business encherbal program ko nga lenang dang level nur nga RMI rejarata mani ko rola bro yang ndelang to yung kampi ak chilu principal private sector growth po yung ngani way mo ro economy enaj way mo ro lawew we foreign investor rain kay not pujinot mom and pop menangan reveal to impoge reserve area kana nejar armin mayo ije we wor way winaji mani ko kachinoji ngan la RMI rejarata impro chalgay charbal chen tugut kilin ba RMI reinar pen kege no aja kan changang ko jam wanen rega gene malak ngan reflect ere ko ko yan riwuro ilo ka to ko ay kinungun percent unemployment rate nan majal aje wujin di ko nyen changang mai eno brak tingin charbal kan kan chirungum ligon majal ligon ro ran peri de position ko echala majal rameruni kenwan mejeroin yang ngeblokan ke Jeraaman Majuro imar miruyi valid million na jerong ke jadalangan melgap ilo yogurt cemolok aja gujin repo din mani goin imwa wini gat charbal emerong kar chudak chunan Majuro MIDB jen mani gana melgap ilo elik taga mi tibrik tata aja wit program untuk kawan karai ngan kibang poprai nangan bijin cancer unina rai wujal blok karai lo wain wan Majuro imajal yang macam lain kan kerai lo negeri jalan dengan tutup mani go kami ibu jangan aja ke program untuk kedokongan. Cecep apa kerai ro raka jual lo jenis man ro cemer imcil
pamaman merong agilang wawin organize im charbalo go im kem karai merong kaman malok charbalo go lo wain man majaw mani kana rolab yumun kampe ak chudu rajay wik ke ma jangan program takadukan karai ngan cibang poprai cancer yogo pandangan bigo chat alabi pere not kudini elang nalgo cicam jarai pier chen kacun pugo to cibang ko paranot mani kana yumun kampe ak principang rilu rom chen japay pada kay health pangnan majal cep kaprenangan bin kudini pandangan mi ko arbin population nan majal lemon pacen man im lemon kat pacen karai aje gujin mum kubirana ini gen karai ilo ni di jalayo man kajamon nan gina kacciduk ngan kajo yir mejoro ci pongan won ga cemagi ci relo ngan won ben kuigan mejoro ilo an po cerren gore walo ya tonu nim cerren pelakuar cerbal guranana agrutuno rikamanyon mejoro ci jay gujin fight corruption mai po injak labalo cerren ginwit langin e reto ngan mejoro ngai ro mejoro e ro majaw ngai amanim karbo war mejoro ye amanim karbo majaw ngai jorren mejoro e jorren majaw mejoro mejana remit ole bay wujum pan ngin temerong ngai tinit pugot kelen ilo teli jagilo mol ilo cuma ilo peran elop tada kan cibangan cemeno jidam elaba purumu yang ngai jor rongan lugam curung ro nijin majaw ko kurkien ngai pugot Jeraaman wair nagi engar kajangi ci ugot modus operandi awawin cerbal Bible nagi ba chunum jay wit nurgan meno garun turun mejen corruption it put chicken ngai kacung pugotam Jeraaman ilo amjep meno garu charwi menin po yeto nai principle wanani te kamulol kan aina mano te loe ilo maya raini ni yoge aina mani ne chago ngai arami jim ken wire rekle wadani kan man tier aga cerbal wire improve rotono janani tin kemi lalab ruchinet indugayo agar tarina po en rol wat pot ngan ro ilgen majal lalab rin mo ye ro chimor chago aga rogar lejaman churi ngan kayo aolep ilo ay rogar pokeno ilo toro ngan kot imelik tada kodar paga pil it unconstitutional en lablokar kajabro army rinar ilo wan im iligin majal en lablok service war ngan aolep yakar ngan aikuji wire ngan wan chongok I-94 issue mai passport services imperial lagam secure log wawin code kagian waran lablokar kajaraman im kajabro army rinar im cabungan kokurer pokane main nare army logyan ak menono logyan etche bay wit awrolok menono jenarmi yang lablokar konono kan climate change im kabuy ainin kinar ngan corrana elap iman ejito ko tigichin ko tagun meja done im kain ngogun dren edik tada imeche brigada te kamulani kan chonat founding father yo maruben punin ngan kajulut kay republicanar late president ni miro jala malat amda kadua chon lugon mejoro chon aro jiro jala malat arya go mejoro im arya go lalewan te kamulol bugan malagan pe ni manchang go charbalawan te jala tigigin im wawin good leadership ar set the bar ar kalikar chongo go jangore yala ko tigig kain je loy rainin te jala go echap good leadership kan go emujar lo good leadership aga emujar lo charbalin teleo emman imaramyin mejoro imaramyin majal ederian pochen markaro do kain leadership rodin pochen logo mure war emman lok sen mogota tarinai corruption te pongan won go temagi komotada imanijin kajaraman kayoy kachuyo im republic aur rodina Yeah.